Slavest tamaşavan hicab butana saat 6 evvel ecvara peşkeşkim despeki de gerektirin sernuçe. Li Kongera Münîx de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî pirsa gelê Kurd li Sûriyê bi berpirsên pilebilind yên cîhanî re gotûbêj kir. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê bi mebesta pîrozbahiyê seredana nivîzgeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dîrîkê kir. Emîndarê giştiyê Grupa Parlemana Atlasî pêşniyarek derbarê rewşa her du bajarên Efrîn û Idlibê pêşkêş kir û her du bajar dibin parastina netewînê girtî debin. Termê yek ji wendabûyên bajarê Kubanê li çiyayê Bakurê Kurdistanê hate dîtin û hîn jî lêgerîn li ser duyan berdewam e. Piştî belavbûna nûçeya beşdarbûna YPG di şerê Idlibê de qesedê ew nûçe rat kir. Dubara Slav. Li bajarê Almanya û di Kongereka Asayişa Münîx de ya 2020 de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel Serok Wezîr û berpirsyarên pilebilind yên cîhanî bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û berçavkirtina mafê gelê Kurd li Sûriyê gotûbêj kirin. Çûveya pêşdariyê dê Kongrê Asayişa Münîx 2020 de li Almanyayê Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê çendîdarek li gel Serok û Serokwezîr û berpirsyarên pilebilindên cîhanê encam dan û bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistan û berçavgirtina mafên gelê Kurd lê Sûriyê hatin gotûbêj kirin. Roja şemiyê 15 Sibata 2020 di duwem roja xola Kongrê Münîx yê Asayişê li Almanyayê digera xweya pêncî û şeşemîn de Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li gel şandeke pilebilind a Kongresê bi serokatiya Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham şandapêre civiya. Li gorî jêderên medyayê belavkirine ku di wê civînê de rewşa Herêma Kurdistanê, Iraq û navçeyê hatin gotûbêj kirin. Ji alî xwe ve şanda Kongresê pêştevaniya xwe ji Herêma Kurdistanê re tekez kir û amaje kir ku Herêma Kurdistanê hevpeymaneke Amerîka a giring e li navçeyê. Herwiha jêderan got ku di heman civînê de Serokwezîrê Herêma Kurdistanê jî spasiya piştevaniya Amerîka kir û got Herêma Kurdistanê dê di rola xwe de ji bo cîgirbûna aştî û ewlehiyê de li navçeyê berdewam be. Di berdewamiya hevdîtinên û civînên li Konferansa Asayişê ya Münşin de Serokwezîrê Herêma Kurdistanê li gel Wezîrê Derveyê Rusyayê Sergî Lavrov û şandapêrê jî civiya. Di civînê de tekezî li ser bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê û Rusyayê hate kirin. Piştî civîna Barzanî bi Wezîrê Derveyê Rusyayê re di twîtekî de navaroka civînê eşkere kir û got ku me tekezî li ser aramkirina rewşê bi taybetî li Sûriyê kir, min daxwaza xwe ji Rusyayê re dûpat kir ku navbînkariyê di çareserkirina pirsên Sûrî de bike ku ew çareserî berdewam bike û rêzgirtinê li mafên hemûyan û di nav wan de jî yên Kurdan bigire. Herwiha Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê û şandên Ferensa û Holandayê jî civiya. Di wan civînan de her du welatan berdewamiya piştevaniya xwe ji Herêma Kurdistan û hêzên pêşmerge tekez kir û amaja bimana hêzên hevpeymaniya navdewletî û giringiya wan jî bo ji navbirina terorê kir. Mesrûr Barzanî di duwem roja Kongrê Asayişa Münîx de li gel Mark Esper, Wezîrê Berevaniya Amerîka, Şêx Sabah Khalid Hamid Sabah, Serokwezîrên Kuwait, şanda Perlemanê Almanya, Sergî Lavrov, Wezîrê Derveyê Rusya, Ahmed Abulgêd, Emîndarê giştî Komkara Erebî, Lindsey Graham, Sînatorê Amerîkî, Eymen El-Safdî, Wezîrê Derveyê Urdun, Mark Rutte, Serokwezîrên Hollanda, Mihemed Hekîm, Wezîrê Derveyê Iraqê, Harit Singh Sedcan, Wezîrê Berevaniya Kanada, Jean-Yves Le Drian, Wezîrê Derveyê Ferensa civîn encam dan. Herwiha Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di yekem roja Kongrê Asayişa Münîx de li gel Dan Prolêt, Wezîrê Wizaya Amerîka û li gel Boyko Borisov, Serokwezîrên Bulgarya û Mike Pompeo, Wezîrê Derveyê Amerîka û Ingrid Kramp-Karrenbauer, Wezîrê Berevaniya Almanya civiya bû. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê di civînên xwe de rewşa deverê bi giştî û matirsiya dûbare serhildana Daeş û bihêzkirina peywendiyên Herêma Kurdistanê li ser hemî astan li gel berpirsyarên welatên cîhanê gotûbêj kirin. Îro Encumena Xwecehîya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê seredana bargeha Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya kir. Nûçegihanê Arkê ji Dêrikê dazanîn ku şandek ji Encumena Xwecehî ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li bajarê Dêrikê bi mebesta pîrozbahiyê îro seredana bargeha partî kir û ji aliyê serkirdeyatiya partî ya bajarê Dêrikê ve hatin pêşwazî kirin.
Girtiyekî şoreşa Sûriyê li zîndana Seydnayê hate kuştin. Ji derên nêzîkî malbata girtiyê bi navê Eymen Saad û Mihemed eşkere kirin ku Eymen ji çalakvanên destpêka şoreşa Sûriyê bû li bajarokê Dail yê ser bi parêzgeha Derayê ve di sala 2011 de hate girtin û îro çekdarên rejîma Esed malbata Eymen agahdar kirin ku Eymen Saado di siyê mijdara 2013 de hatiye kuştin. Heman jêderan ragihandin ku rejîm her dem û demekê de navê kuştiyan radigihîne. Li gor raporta Rawingeha Sûriya Mafê Mirovan ku rejîma Sûriyê di destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de ta sala 2018 bêhtir ji 13,000 kes bi sedeman eşkencedanê di zîndanên xwe de hatine kuştin. Artişa Tirkiyê bargehên rejîma Esed û Qesedê li gerê spî û Tiltemirê bi tundî kirine armanc. Ji derên xwecihê ragihandin ku duh roja şemiyê Artişa Tirkiye û grûpên çekdar yên ser bi opozisyona Sûriyê ve bi çekên giran bargehên rejîma Esed li gundê Slêbî li gundewarê gerê spî topbaran kirin. Weke hema jêderan danaxuya kirin ku li gundê Tewîle li gundewarê Tiltemir li başûrê Serêkaniyê jî hêzên Tirkiye bargehên Qesedê jî kirine armanc. Heman ji derê da zanîn ku ji aliyê xwe ve rejîma Sûriyê û hêzên Sûriya Demokratîk bersiva êrişên Tirkiye dan û bargehên wê li gerê spî û Tiltemirê kirine armanc. Wezîrê Derveyê Rûsyayê li gel şandiyên netewên yekgirtî ji bo Sûriyê rewşa Sûriyê gotûbêj kir. Wezareta Derve ya Rûsya ragihand ku di Kongera Ewlehî ya Navdewletî li Mûnixê de Wezîrê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov li gel şandiyê netewên yekgirtî yê taybet ji bo Sûriyê gêr bêdirson civiya. Di civînê de rewşa Sûriyê bigiştî û dozên ewlehî yên deverê gotûbêj kirin. Di heman kongerê de Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî beşdar bû û li gel serok wezîrên û berpirsyarên pilebilind yên cîhanê civiya û rewşa Sûriyê jî di civînên de hatin gotûbêj kirin. Emîdarê giştî yê Grupa Parlemana Atlasê pêşniyarek derbarê rewşa her du bajarên Efrîn û Idlibê pêşkêş kir ku her du bajar dibin parastana netewên yekgirtî de bin bi armanca vegera ewlehî ya û aramî ji her du bajaran re. Emîndarê giştî Grupa Parlemanê Atlasê pêşniyarek derbarê rewşa her du bajarên Efrîn û Idlibê pêşkêş kir. Welîd Faris emîndarê giştî Grupa Parlemanê Atlasê li ser rûpela xwe di tora civakiya Facebookê de pêşniyara plana avakirina devereke ewleh li her du bajarên Efrînê û Idlibê li ser dirêjahiya sînorê navbera Tirkiye bi Sûriyê re kir. Ew jî bi mebesta rêgirîkirinê pêşiya pêla derbideriyê ji aliyê xelkên her du bajaran ve. Wekû Faris daye xuya kirin ku wî di zivistana 2019 de pêşniyarek derbarê avakirina devereke ewleh li bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê navbera Tirkiye û Kurdan de kiriye ku bajarê Efrînê dibin parastina netewên yekgirtî de be ji bo rawestandina pêla derbideriyê ji aliyê xelkên Efrînê ve ku ji ber xirabûna rewşê û encamdana binpêkirinan derheqê welatiyên Kurd de êdî xelkê Efrînê neçar dibin ku malên xwe bi cih bihêlin û derbêder bibin. Faris her wiha serbar kir û got derbarê rewşa Idlibê jî ew î heman pêşniyarî pêşkêş bike. Faris her wiha serbar kir û got ku wî derbarê rewşa Idlibê jî ew ê heman pêşniyarê pêşkêş bike û planekê bi heman şêweyî ji bajarê Idlibê re li bakurê Sûriyê deyne. Got bin parastinanê dewin yekgirtî de be da ku tundutujî û pêla derbideriyê li wî bajarî jî were rawestandin. Her wiha Faris tekez kir û got rewşa Idlibê niha pir xirab û şer û tundutujî li wî bajarî berdewam e. Her wiha bajarê Efrînê jî rewşa wî pir aloz e bi taybetî ku grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûriyê ve rojane binpêkirinan derheqê welatiyên Kurd de dikin ji kuştin, revandin, binçavkirin, talankirina mal û milkên Kurdan ji ber vê yekê pêwîst e çareseriyek were dîtin. Ew çareserî bi vekşana çekdarên rejîma Esed û tevaya grûpên çekdar yên bi ser opozisyona Sûriyê ve ye ji her du bajaran lê şûna wan hêzên bi ser netewên yekgirtî ve li gorî benda heftan ya netewên yekgirtî werimcî kirin ku ew her du bajar dibin parastina netewên yekgirtî de bin dibin serpiriştiya wê be
ji bo vegera ewlehî û aramiyê û peydakirina rewşên guncaw ji bo vegera tevaya penaberên Sûriyê sermal û milkên xwe. Hêzên Sûriya Demokratîk qesedê daxuyaniyek belavkir têde nûçeya beşdarbûna hêzên xwe di şerê Idlibê de radkir. Kîno Gabriel berdevkê qesedê di daxuyaniyekê de ragihan ku alavên ragihandinê nûçeya beşdarbûna qesedê di şerê Idlibê de belav kirin. Lê ew tekez dikin ku ew nûçe dûrin ji rastiyê. Berê niha nûçeya beşdarbûna YPG di şerê Idlibê û derdora Helebê de belav bibû. بله تماشافان هجان هاجی از بری خوب بدم میوان خواه برز عبدالرحمن گلو سیاستمدار شروفکار سیاسی دنباش برز عبدالرحمن وکو در راپورتا مدهاتیه کو عفرین و ادلب و تکفن دبن سیا و پاراستران نتوین یگرتی ده اف پروژه حتی چه آسته راسته و لسر عرضی هیا بله سپاس سپاس بودش هذا البروجه بلكي للسالة 2000 اكتوبر هاتيا دانين وكو رابورا وجهي اماجا بيكر عن زمان البروجه ننوى كيفنا تتذكري سالة 2019 اكتوبر وقت كو تركيا بيجن كردستان سوري بو أوروبا بالتمامي أو بالتبعي للدجي درباسبونا أوروبا راوس درباسبونا تركيا راوستان أب جروب أو أكود بيجن جروبا أتلانتيكي أو ننا جروبك بتوشك جروبك أو كدي جهة ناوي بإنجليزي ترانس أتلانتيك يعني ترانس أتلانتيك امريكا واوروبا حدوا دجينه دمسلي دجي تيروري يعني مجموعه نيابي مجموعه برلمانيه كونغرسي امريكي تيدا بجداره وبرلمانيين اوروبي تيدا الترانس اتلانتي يعني وقت بخدي الرولا خدي جرانيك دي افاكرنا سياسه ناف دولتی ده جهوی هیا و مرور کاری فایده باز بکی جوان دست پیشخریان وقتی که دبین اف دست پیشخری اف المانیا داخواز کر بلکی اوج بری ساله که بری نه ساله که بری چند المانیا داخواز و دورک آرام بیک بینه لدجی نواین ترکی لدجی ارمانج و اهداف ترکی يعني تالي ما تالي تركيا شقرب اللي بدي بحلبي حلبي بدي بابي بدي فروشي تالي هدف وارمانجا تركيا هر دوزة كردية لسوريا يعني تركيا هدف جي حميها ولدان تركي يعني جي بروجي تركي يعني جي مشاريع وين تنكرنا المشروع كردية تنكرنا هبونا نتويا كردية لباكور سوريا جبو بي وقت كو ام ايرو ديفيجن ام دو تدوير يعني دبونا قضية ديجرن ام ديفي او تدوير لاوروبا او تدوير لفيدي ام خالاكو وليد فارس وقت ديفي اقتراح بكيان تيني ميدان فيدس بيخليه ام مشاريع ام بروجه تدوير قضية كردي دفان مشاريع كرد وتبقى سياسي بالتهوائي ودسبيك إذا جهة كردستاني يعني كاري فان مبادرات دعم بكي فان سياسي دعم بكي بخوتيك وكاري جهة خوابك يعني مشاريعي تركي دبي راس أما مشاريعي وقت دبي أشكالات تركيا مشاريعي مشين يجيبوا دوزا كردي تدويل نابل اسطنبولي يعني عليكو خب
يعني وقت بيجي اسطنبول ناما قرن بمهانا انه ولا ام دوزا خوا بيشكي ما صار دولتي دريا يعني بريز عبد الرحمن اف بروجه بتني راغاندنه وتصود دي جيراتنا با اف بروجه کو هاتیه پیشکش کرن یا جی پیشنیار کرن بتنی راغاندنه ول سر عرده تنه رولا وقت اماجه کری رول باندورا و گروپه د برلمان اطلس ده تنه رولا وان يعني في 2019 تشرين के 2019 برلمان ألماني كير بروجا يعني حتى وقت بجمارة عسكري حديد كرن وعمي 2500 عسكري بدن وعمي طيارة أبي كو دبينن أبي سورة مرات هذا جرن تطلع بيشكيش بكر برلمان أوروبي موضوع النانوا الموضوع النانوا موضوع كذا بس خديه ويتنا مشكلة وردة يعني أوروبي مقترحات مبادرات بيشكيش دكي دي مبادرات يكون حركة شن روجا أما البرلمان أوروبي وقت بالدعوات دولات دا جير كرا تركيا عارفين كرا دنج كردانها يعني وقت دبي تخدي ليدر كبي حتى تبكي واري براكتيكي دا يعني اما تاني خلكي قوت تجي اري كاربا بعد استشاريارا تجي اري كاربا بعد انسياتيف ومبادرات يعني وقت دبي سياسي جهه بجبوت كاربي باشه برز عبد الرحمن د وی روشیده تگوت کو خودیا و پروژه توننه روش له هر دو باجارین ام بجن ادلبو عفرینی و چاوبه تفي كو روج بروج روسيا ورجيم برف عفريني فاتين بكورتي اشتغل بكورتي امريكا وروسيا لقال تفاهم كنت جاشتنا كده نجبوت ونكرنا هيزن تنرو لأهلبي ونعيش جبهة النصر أو متفقا لسر لاننا هم هيزن وقت بمجتمع دولي حمل هيزن أو ميليشيات سلاحية جبهة النصر وهي إرهابي أنا دليل نمين أنا اتفق عليها وهدو تراجم تقول جبوا له بيدنجية أمريكا جارنا وقت بدنا وقت قلت حديث وقت بين الرازمون كديك ياكرن ليه تركيا مجبورة قبول بكي وتركيا ويش أدلي بدركبه أو جبهة النصرة أو ميليشيات بتركيا بقريداين وين فاكشن حمودة لتركيا قابل بكشاني في بازار يعني نرازيبون شكليا نرازيك بقول تركيا وبدل الشغلاتي لتركيا مقابل دقازل ذكرنا دوزا كردي يعني وقت بأوجه PKK ليبيا حتى تركيا درباسي دشي ليبيا أو طموحات مجتمعي دولي بيجي طموحات الروانه لنجي سينوري دولتها خوا مشكله خوا هندوري دولتها خوا ده حل بكن شهر سر بكن تو وقت تركيا فجر بيجي مشكله ما لقى تركيا ايرو مشكله كردا لقى تركيا كريزا سوري شهر سر بكن كرات اما شهر سر كي امريكا وروسيا ليه مشكلات بقضاء كردي مشكلة قضية كردي قال تركيا وحمو هولي خدك وحمو كاتو هذي درجين الجنوبي قضية نبكي سوريا يانجي باشوري ولاتي خوا بله بريز عبد الرحمن تبحثا ركفتنا نافرا امريكا وروسيا ذكر تقود لسر تنكرنا هزن تندراو لادلبي لهاف كرنا هزن تندراو بشك جوان لعفريني جهانا اگر هيا كو روسيا بشتي ادلبي باريكاريا ريجيمي يان ام بيجن بقاسده الكاريا قاسده بري خو بدن عفرين يجي از دبيجي ما استولد بالتفاصيل از وتفاصيل قل منابن لتركيا وجه عفرين درك اگر چه هزن چه هيبه
او بچ سيناريو به لتركيا ودعفرين درنامنه وتركيا جعفرين دركبه بقوات وهز وريبريار روسيا بالتفاهم بامريكا. يعني او نوشا كود بيجين روسيا هول ددا فقرا جبركو بري برقاهين خوا لعفريني هبون يعني او نوشا راست امكانهم بيجي راست او نوشا راستن بريز عبد الرحمن از دبن بکی وقت دبی لسیاست ده صداقت تشتکتونه للصداقت ونكيم يجي روسيا عفريني تسليم تركيا ناكي روسيا بقري عسكري حميدة عفريني وروج أولاي فراتي بكي وديسا دبيجم قال أمريكا هيا كل سوريا جي تفاهم هيا وباشور سوريا جي لقال إسرائيل باشا تركيا دبي فقر السينوري خوينا بدولتي. بله بريز عبد الرحمن بشتي ريا ام 4 مديتكو ريجيم روسيا او ري كنترول كرنا بشتي وي بري خو بدا كدري راسا وكو ريجيم دبي او همو خاكا سوريا تخبن دسي خدا جارا كدن بالي كار روسيا ريجيم نقدر دفالي كردي هبونا خويا امني ويا كريوي نقدر بفقر عربيا بيجي منطقة نفوذ أمريكية وزارات فراتي أمريكا ودستورة تتسي هيزن أمني الروسي أو هيزن كوكا دفالي عن بارسنا دفالي كنترول وإشراف أمريكي دبي هيزي تشاوى تشيدكي أو انسياتيفا عبدي او امريكيه على قنديل بيتونيا وقنديل نرى المشروع بس تفاصيل توا بريف اداره نقطه مهم ياكو دولتي نهر فين دولة سوريا والبمين يعني مؤسسات الدولة نهر في البلد لأمن عسكري عسكري وندم رجيمي فقري وأمريكا للدفاري بهيزن أمريكي أو هيزن أمريكا درست تشخورا شنا دفل قصدا أخبرنا كدي احتياحتك بكاتين دمي وتقبيلي وقهرتنا بكي لأمريكا وبالرجالات فاتي رجالات فاتي تشجيع المشروعية الأمريكية يعني بريز عبد الرحمن روجالات فراتي وباراستي بسرپرشتي امريكا تو ما ترسين دن تبيكو نها بحثا كوباني تيكرن كوما ترسيل سر كوباني هايا روجالات فراتي من دولك امريكي و كوباني جي وقت دبي خصوصية بيجر يعني كوباني طيب يعني ما وكو كرد ما مهمة تركيا راعي دركبي تركيا بازار او تركيا كنت خوازي ما تنبتي او موضوع في مو امريكان يعني مشكلة ما يا امريكان والروسار مشكلة امريكان والروسار اللي بيتهم وقت بمستقبله ما امريكا من شارس هم جبر ام جزء من مشروعيه امريكيه اما امريكا بكم للسر وبازار وصار بكل مثلا بيجن كوبا جالاكس باس بريز عبد الرحمن قالو شروفكار سياسي جالاكس باس بو شروفياته یک جهرسین ولاتین کردین روجاوای کردستان کل سر سینور باکو روجالات کردستان ده اوا چند روزن وندا ببون یک جوان هاته دیتن فتح حمزه باوی عزت جه آرکیرا راگاند کو کروی وندابوی ایرو بربانگا سبهی لسر سینور ناورا ولات ترکی و ایران ده هاته دیتن عزت فتحی حمزه خلق باجار کوبانیه تمنی وی 25 سالیه و یک جه هرسی ولاتین کوبانه کل باکور کردستان وندا ببون حمزه هروها راگاند کو قاچاقجیه کی وینایا کروی ابناوی عزت جيرا شاندية وليقارين جهر يك جا عبدو أحمد شيخ عبد الرحمن وهفجينا وي هندرين إيبش حطانها بردوامه
بله تماشاوان هجان هاجی برز فتحی حمزه کو باوی عزته یعنی آزاد جرد بجن عزت و آزاد لگل منه برز فتحی دمت باش به بلا سری و ساق به کره و چاوا هاته دیتن که خبر داوه واجی باش به بری دلال بری هر تشتی از سپاسیا و قناة آرکید کن کن ایش همه مرا مشارکت کن کره من آزاد لبنان بوج لبنان هات عراقي جي هات هوليرج دركات ايران بريد بله لوي داره دريه كي قاچاجيرا دكي درباس تركي بيا جبركو يالده سال ما يناديه ابجي كوشبريا ما همو ملت روجاوا گشكيه پشتی 10 روزان شونداني خبر جبرهات گو كريوا مري جناور جنازه خوابن روزا کو دده و همین که چون هلوانه وادا چون داوی درو درکت ده خبردانمه صورت ویج براشاند گول سر سینور ایران لو داره مری ما جنازه وی دیه جنازه هر دیدنجی این عبد الرحمن و هندرینجی این ناتن دینه حتی نه که خبر داوا که نوچه داوا برز فتحی کو کره و جیان خوش دستایه اذ نوچه بری من ملت خلک مروفه احمد عبد الرحمن دامه جبر قاچاقچی جواره شاندیه قاچاقچی کی بو اوی کو جرا شاندیه والله از بخوان نزانم جبر کو ادنا متواصل بو قاچاقچی را ملت ما عراقي مروفه عبدو او ورا متواصل بو باشه ورا متواصل بو باشه برز فتحی ترمي كوريوان هال كودريا دريجل حدود ايران 10 متر كتي عرض تركيا يعني دسالاداريا ايراني هين ترم راداس نبويا يعني ترم كاسدار الكودريا بالضبط لا جمرت لش وأوي ويني وقت كشاندن دبي حتى هاجي تمجي ديسا واندايا جبركو با ويني وي بين شش روجان بري قرتنا او روجا سفتحكم مريه او ويني وي قرتنا يعني هاجر ترم هون رادست ببن هنا ترمي كوري خوا هنا ببن كوباني فاشيرن امي ببن كوباني ايه كي فيا ما رجا ما امل ما هي سروتي ما جمرة ببي آليكار جمرة كان بي حكومتها هرمي بقشكي كان بن وجنازه ما درباسكن ون هرم كردستان كام دوي دريرا ون روجابا ون كوباني افرجا ما ومديا ما يمهاني توري مازنه باشه برز فتحي تو اگاهی وزانیاری لسر عبدالرحمن و هفجیناوی هنه بريمون حطاني روجا هيرو انتناني حطاني نها انتناني دبيجن هيشاف يعني هيرو بالشافجي و ايبار دي صار بقرن بحث وانا بكنا اوانا قاچاقچی زانن يعني الموقع كتير واندا بي او زانن دبي هيشاف ان شاء الله عم بفينا ابي واجب بفينا برز فتحي يعني اگر ام فقرن سدمان چما كوريتا بيجن اف عبدالرحمن و هفجیناوی دخواستن برای خو بدن اوروپای سدام چبون ابجي بريمن ايشا ملتك كي بتفدا يا جبر كوشبري وايشا ملت ما وجبر غزاني غوستن بري خو بدن اوروبا ليه من بخوا بشتي ياندا سالان لبنان يقول ملت غسواري سوري جبر كو دس خنا كفني قريج ونيف جماردا گو کوهات از ورم ایران از درباس ترکی مگو ور ترکی جامنا جبر کو یا خو باوی خو خوش کی قیانده سال ندینه د پش راجی دبل ام هر کو یعنی حال کوشبر روجاوا گش ونی بر خودن اوروپا و دارن بله برز فتحی دسالاداری ترکیه چه دبیجن درباره وگواستنا ترمان دوباره بك سؤال اخوه تركيا درباره ام بيجن يعني ترمن كوري واج ورا بنقلينن وغواستنا ترمان چه بيجن حتاني روجا هيرو غاوا كوچول هيلا وانه لي جريان حتاني روجا هيرو لجنه ما في مروفان اولا جماره بون اليكار لوي داري نادي يعني نادي حتى كجماره بيجن امي ولا جنازه ودرباس كان درباس تاكل يعني دسالاداريه تركيا بورا اليكاره اليكار لجنه ما في مروفان هنا وانا اوجا اليكار بو حتى روجا هيرو اليكار بو بله امجي بيفينا كو پیاماتا بگینه سروک مسعود بارزانی حکومت هرم کردستان کو تا پیام جوان راشاند بو کو ببن اليكار جبو وگواستنا ترمي كوريوا برز فتحي حمزه باوي آزاد گالاکس باز جبو بجدربونا تا و جارا کدن بلا سر وصاوبه
Welatiyekî gundê Çelebiyê bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê bi sedema kontakeke elektrîkê jiyana xwe ji desta. Ji derne Xwecihî ji gundê Çelebiyê ji arkera ragihandin ku îro sibehê welatiyekî gundê Çelebiyê yê bi navê Mustafa Mahmud Haj Mustafa bi sedema kontakeke elektrîkê jiyana xwe ji desta. Mustafa Mahmud xelkê gundê Çelebiyê û temenê wî 45 sal ye û bavê 5 zarokan e. Li bajarê Kêl bi amadebûna ravanda Kurdî endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Pedekesê Feysal Naso bi navê Partî Yaneya Werzişî ya Ravenda Kurdî bi alên Kurdistanê û pêdiviyên Yaneya Werzişî xelat kir. ناوی پارتی دموکراتی کردستان سوریا پدکسه ام خیراتنا و تماتکین چکسه ایرو نوی هو راده آمده بوده براستی از دلکی که خوشم بدیتنا و حقوقا چکسه کو رکو بود نور بدر آمده بوده حتی مجی طایبت جباجان کی دور راتن از پیروزیا تیما رجابا باجان کی از پیروز دکن دستخوشی اندازه تایبت دکن یک دیر از بیشتر دکی رو اقدامات پیشی هەروەها پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا دوه تیما jinên Amûdê yên futbolê xelat kir. Endamê Polîtbûrûya Partiya Demokrata Koردistan Sûriya Doktor Lezgîn Fexrî seredana tîma jinên Amûdê kir û bûbûneya bi destveanîna pilaya yekê li ser asta Sûriyê ew tîma futbolê ya jinên Kurd xelat kir. Xelatên endamê serkirdeyatiya Partiya Demokrata Koردistan Sûriya ku pêşkêşî tîma jinên Amûdê kiribûn madî û manewî jî bûn. Ji alî xwe ve tîma jinên Amûdê ya futbolê serkirdeyatiya Pedekesê spas kir. Yaneya meda ya xwendina pirtûka xwe ya jmareya sedî ya danerê cîhanî yê navbeng Dîstofîskî gotûbêj kir û di xwendina wî de Pisporê wêjeya Rûsî Diktor Cewdet Hoşyar amadebû û bi dehên nivîskarên Rojavayê Kurdistanê û Herêma Kurdistanê jî amadebûn. Ev çalakî ji aliyê çend çalakvan û xwendekarên Rojavayê Kurdistanê ku penaberin li Herêma Kurdistanê hate encamdan û ev e dema 5 salan e ev navend bi alîkariya ciwanên Rojavayê Kurdistanê tê bêrêvebirin. Dezgeha Azadiya Rojavayê Kurdistanê arkê ji aliyê navenda meda ya xwendina pirtûkan hate xelatkirin. Ji ber romala berdewam ya kanala arkê ji kar û çalakiyên navenda meda re di bûneya xwendina pirtûka hejmara sedî de ev navend kanala arkê ji aliyê rêveberiya navendî ve bi amadebûna dihan rewşenbîr û akademînasên Kurd hate xelatkirin. Çalakvanên di nava bajarê Idlibê û Helebê de ragihandin ku balafirên şerên rejima Esed ji aliyekî û yên Rûsî ji aliyekî din ve dermançkirina bajar û bajarokên gundewarê her du bajarên Idlib û Helebê de berdewam in. Ya herî dawî jî kontrolkirina rejima Esed ji hejmarek gundên li Rojavayê gundewarê Helebê re. إدلب و حلب در آگاهاندن که بالافرین شر ین رژیم اسد جعالیه که و ین روسی جعالیه که دین و در ارمانچکرین باجار و باجاروکن گندوارین هر دو باجارین إدلب و حلب ده بردوامن. هری داوی جی ارمانچکرین باجار سرمدل گندوار إدلب کود انجام ده هجمارک قربانی کتن. اکه همان چالگوانان دانا خویا کرن که اوه دروژن و باجار سرمدا لگندوار إدلب راسی ایریشن تونده جعالی بالافرین شر ین رژیمه ته. ده انجام ده سویلکاتا کشتن و سیکسندن بریندار بون. جدرن لشکری جالی خبراگاهان دین که جروجائینی و حتی انها رژیم روسیه ایریشن خواه سر باجار و باجاروکن نگوندواری ادلبه تون ترکریه که روژانه بتن ولاتین سیویل دبنا قربانین وان ایریشان سرباری رودانا زیانین مادی مزن لهمان دبره درباری روشا حلب جی جدرن خوجهی راگاهان دین که شروع پفچونین توند نوورا گروپین چکدارین بسر اپوزیسیونا سوریه و چکدارین رژیمه لانین حلب بردوامن
هری داوی جی کنترل کرنا رژیم جه هجمار گند و باجاروکن لگندواری حلبه. همان جه دران دانا دیار کرن کودو پشتی رودانا شروپفچونان نابرا هر دو آلیان ده. جگدارین رژیم کاریه هر یک جه گند کفرناها عاجل هروها عویجل لدورا اتارب لروجاوای گندواری حلبه بخابن کنترول خوده. سرباری کنترول کرناوی جه براگاه لیکولین زانستی لحلبه. اول چند مهنو رژیم اسد به پشتوانی روسیه دست به اپراسیون کلشکری برفره لهر دو باجارن ادلب و حلب کریه. ده انجام وان ایریشین تونده رژیم کاریه بدهان گند و باجاروکین لگندواری ادلبه بخابن کنترول خوده. سرباری کنترل کرناوی جه باجار سراقبی استراتیجیک اوریا M5 یا ناف دولتی نابرا حلب و شامیده. گود همان دمیده. هجمارک خالین ترکین چافدریه جی دور پیچ کریه. گروجان رژیم اسد پیش وچونان به دست خواتینه و دبرین زیده تر جاردن ودگرینه بین کنترول خواه. وەکە ji sala 1990 de xebatkar û sazînerê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yekemîn partiya siyasî li Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûye. Xebat û jiyana Nurdîn Zaza di vê raportê de. دکتۆر نورەدین زازا خەباتکار کوردپەروەر و زانایە کورد ساڵە 1990 لە گوندێ مەعدەنا لە سەرکانیا چەمێ دجلە نەڤبەرە ئامەد و عەزیزە لە کوردستانە تورکیە ئانگو باکووری کوردستانê ji malbateka xwedî dîrok û qurbanî xwebateke dirêj diber doza Kurdî de ji dayîk bûye. Dektor Nafez û birayê xwe Nûreddîn ku wê demê 11 salî bû sala 1938 ji Amedê derketin û berê xwe dana Helebê li Sûriyê. Di wê demê de Dr. Nurdîn Zaza di asta xwe ya navendî de bû jê xwendinê. Zaza xwendina xwe ya asta seretayî sala 1930 piştre ya Amedayî sala 1938 li Amedê bi dawî anî. Bê zimanên Kurdî, Erebî, Fransî dinivîsan bi sedan gotar û berhemên wî lê govarên wek hawar û ronahî de hatine belavkirin gelek berhemên wî hene. Ji wan jî yên çapkirî wek Dastana Memê Alan, Romana Şivanê Kurd ya Erebê Şembo ku ji Fransî wergirandbû bo Kurdî dîwaneke helbestê di bin sernavê şerê ber azadiyê de. Herwiha Kurdistan û serbarî ku sala 1982 pirtûka jînanîgariya min wekû Kurdekî derxist. Zaza guhpêdaneke mezin bi pêşxistina zimanê Kurdî dikir. Di Temûza sala 1944 de Dr. Nurdîn Zaza hewlda xwe bigîne Nemir Mustefa Barzanî û li gel hevalê xwe amadî ku xelkê Herêma Kurdistanê bû. Beriya banga sibehê di nava xeka Iraqê de ji aliyê polîsên Iraqê ve hatin girtin. Hate veguhestin ji bo zindana Muslê salek bi timamî tê de derbas kir. Piştî salekê serbest hatin berdan. Vegeriya Qamişlo piştre berê xwe da Lubnanê Piştî ku berê xwe da Lubnanê li peymangeha zanistên siyasî û aborî li zankoya Fransî li Beyrûtê xwendina xwe berdewam kir. Hevdemî xwendina xwe û bê destpêşxerî ji Mîr Kamîran Bedirxan wekû bêjerê bernameyên Kurdî ku ji radyoya Beyrûtê dihat weşandin kar kir. Dibistaneke bêşevê vekir. Tê de Kurdên li Beyrûtê diman. Fêrî xwendin û nivîsandinê bi zimanê wan yê dayîk kir. Taku di payîza sala 1947 de û piştî ku xwendina xwe bi serkeftin bi dawî anî باورنامەیە خوا وەرگرت berê xwe da Swîsrayê da ku nameya doktora di xwendina xwe de pêşkêş bike. Dr. Nûreddîn Zaza li gel hejmarek hevalên xwe sala 1960 li şama paytexta Sûriyê hatin girtin. Di meheyekê de ji sala 1949 Zaza civata cara pêşin ya xwendekarên Kurd li Ewropayê danî. Wî û pênc hevalên xwe yên Kurd li Lozana Swîsrayê hevbendiya xwendekarên Kurd li Ewropayê damezrandin. Endamên hevbendiyê ew wek serokê wê hilbijartin. Bi navê dengê Kurdistan bê Fransî û Kurdî govarek derê xist. Her meh carekê derdiket, salekê dom kir. 12 hejmar jî hatin çapkirin. Zaza bi şev û roj sernivîserî rojnameya dengê Kurdistan de dikir. Di sala 1956 de Zaza nameya doktora di zanistên perwerdeyê de bi dawî anî. Piştre vegeriya Sûriyê û arek hevalên xwe yên siyasetmedar Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê Gunha bi Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tênas kirin. Yekemîn partî siyasî Kurdî li Sûriyê sala 1957 saz kir û bû serokê wê. Di sala 1961 de ji Parleman re hate hilbijartin. Lê ji ber leystok û sextekariyên rejimê bi ser neket ji aliyê rejimê ve careke din hat girtin. Piştî ku serbest hat berdan berê xwe da Lubnanê û li wir jî hat girtin. Piştre vegeriya Sûriyê
لجبر کو رژیما باسا سوریه یا نجات پرست دا سلات بو جاردی زازا گرت پشتی دمکی زازا دیپورتی پارێزگەها سوێدای لەسەر سینووری سووریە هەبەش بە لوبنانی رە کرد. ساڵە 1967 ڕەڤیا تورکیە لێ لە تورکیەژی دەسەڵاتێ ئاستانگی ژێرە دروست کرد فشار لێکردن تاکو جاردی ڕەڤیا و بەرێخوا دا سوێسرایە لە سوێسرایە دکتۆر نورەدین زازا ژێ کەچەکە سوێسری کۆکۆهپێدان بە دۆزا کوردی دکرد ناوێ وێ جلبرت فاڤر بۆ زەویجی کوورەکی وی چێبوو ناوێ شەنگۆلێ کرد دە هەفتەی جوتمەها ساڵە 1970 دا خەباتکار و لە هەنگێ کورد دکتۆر نورەدین زازا کۆچا داوی کرد لە لۆزانە پایتەختە سوێسرای بخا کاسپارتن سازینەرێ پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ژیانەخوا تەفژی خزمەت و دۆزا کوردی رە تەرخان کردبوو. دکتۆر نورەدین بله تماشاوان هجا به وی آهم گشتن داویا بولتان خوا دوباره سنوچه کنگره میونخ ده سروک حکومت هرم کوردستان مسرور بارزانی پرسا گل کرد لسوریه به برپرسن پلا بلندین جهانی را گوتوبیش کرد. انجمن اجتماعی کردی لسوریه به مبسط پیروزباهی سردان نویزگاه پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه لباجار دیریکه کرد. امیندار گشتی گروپا پارلمان اطلسی پیشنیارک درباره روشا هر دو باجار عفرین و ادلب پیشکش کرد و هر دو باجار دبن پارستان نتوین گرتی دبن. ترمه یک جوندابوین باجار کوبانه لچیای باکور کوردستان هاته دیتن و هینجی لگرین لسر دویان بردوامه. پشتی بلافبونا نوچه بشداربونا یپکه دشار ادلب ده قصد او نوچه راد کرد. هر شاد و بختور بن.